Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau baca surat Ayatul Kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'buduhu sinatu wala naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a